En die nabootser het die manne geoefen hoe om die dodelike torpedo's vinnig en doeltreffend te gebruik. Dit was alles teorie, maar hulle kry weldra uitstekende geleentheid om hulle vernuf in die praktyk toe te pas. Contact 100. Contact constant. Reg so, dit is Alpha. Volg Alpha. Sit maar op contact. Kom links. Kom links. Kom links, top. Die fregat SAS Vrystaat het verouderd en ondiensbaar geraak en moes gekelder word. Dit is skunk Alpha. Afstand 7000 meter, inclinasie 30 grade links. Wat maak die afstand is 7200 meter. Koers 300, spoed 15. Maak 2 torpedo's gereed. 2 torpedo's gereed. Wat sien? 4. Vier minute later het die eens trotse fregat in die dieptes verdwyn.